laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد musidɓe julɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude allahu subhanahu wa ta'ala on e dow nemaji ko nemini en tawata se limiɗi en wata andude ɗi ko ɗi jelu ko kanko tigi inni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha son konti nemaji ko Allah nemini en kon o wata moftude ɗi anda ko ɗi jelu yo Allah waɗu en yettoɓe Allah hara waɗade en yeddoɓe mo ya rabbal alamin ɓawɗum ɗon hiɗen juula e ɓurnaɗo tagi e fo ngon Allah tagi yimɓe ɓen fappo o inni ko Muhammadu mi ɓuri yiɗude o tagi yiitengen o tagi aljanna o inni kala heɓo yeyɗo aljanna ko ɓe iwtira ɓawo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o inni kadi son heɓay peewal ko ɓe iwtiron ɓawo o ɗo son ɗoftike mo haray on feewi son ɗoftaki mo haray on majji o inni kadi so tawi hiɗo yiɗi Allah pellet ko goonga haray jokke Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yo Allah waɗi en ñentinaɗo sunna o ɗo ya rabbal alamin en juula kanko e makko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fof yettunoɓe jawle muɗum e ƴiije muɗum yarniri o l'islam ha ɗum hewti en ɗo hande yo Allah ɓeydanɓe jamɓe kisiye kaɓe woni toon moɓidiroyan enen e maɓɓe ka aljanna makko ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona on arduɗo ka Allah e ɓernde hisude sirku musidɓe julɓe teddirɓe l'islam ɓaawo ngal wayrindiral woɗɗungal ɗo haray hi wona sabu ella goo ko sabu ngantuji aduna yankoji e ɓittendeji haray en weltanike jama on fop wonɓe natude ka radio laawol kisal ɗo bimbi e kiikiɗe jemma e ñalorma en weltanike ɓe sukaɓe meɗen accituɓe golleji muɗum fop tawata hara hino jokki fiino o radio wawata yarude yeeso en toro Allah yo Allah puuɗu balɗe maɓɓe ɗen moƴƴina battane ɗen kamɓe kadi ɓaawo ɗum ɗo fof hiɗen weltano karamokoɓe meɗen ɓen ɓe fof maɓɓe wonɓe natude o radio waɗa yewtireji annintina jama on fii kaadina ka tagira ɗen fii muɗum en toro Allah yo Allah puuɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battaneji ɗin ɓeydana ɓe tabitugol ngol ya rabbal alamin ɓaawo ɗum ɗo fof haray ko musidɗo mon Abdallah Diallo Bruxelles faala andintinde hoore muɗum ɗo andintina musidɓe muɗum ɓen fof fii toɓɓere wotere honɗum woni ɗum ko yowodiri fii ñamande ko tawata ko toɓɓere haray fof eɗen andi ko honɗum woni ñamande kono haray no woodi piihoy goto seeɗa ko yewteten fii ko yowodiri fii ñamande ko adi en natande mawdu on biisnillahi wona o juutowo hawnaki no gasa o juutiroya telen ka lande si lande heɓoyke kono ko adi en natandemo biisnillah ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala o taguɗo ɗi kammoli o jogginali o weƴƴiti ndi leydi o ñoƴƴinari o tagi bani adama o tagi jinna o tagi malaika yamirore makko ko bayna amruhu bayna alkafi wan nunu mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo solnan ɓiɓɓe lagina o sonja e soholaji e andeji e probléme ji ko woni e ɓi hoore ɓiɓɓe lagine mi toriki Allah so tawi hara ko sabu jarrabuye Allah waɗiri ɗum ɗo e hoore meɗen torki Allah yo Allah hanniray en ni yo Allah jogitor en sabu yurmede makko nden wata o jogitor en sabu bakkatuji meɗen mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waraɓe fopp e nder muɗum yo Allah waɗɓe yanɓe shahid bonnanaɓɓen fopp yo Allah hol lontinanɓe barminaɓɓen fopp yo Allah waɗanɓe fukkirɗum bakkatu jogaɓɓen fopp yo Allah hon jonnituɓe hoore maɓɓe ɓe hawraka e muɗum ɓen fopp yo Allah ɓeydu waɗugol hijabe maɓɓe innahu waliyu zalika wal qadiru alayh musidɓe julɓe teddirɓe l'islam Allah subhanahu wa ta'ala o tippini qur'anare e nder qur'anare nden suratuji 114 hino e nder mayre e nder ɗin suratuji 114 ko suratuwol gotol petti woni mara bismillahi rahmani rahim ngol fuɗɗora ɗum ko suratu tawba suratuwol gotol no toon ngol jogii bismillahi ji ɗiɗi ɗum ko suratu namli e nder suratuji 114 hino toon hizbaji 60 e nder hizbaji 60 ɗin kadi ka nder qur'an hino toon juzu aji 3
e nder juusaji capanɗe tati ɗin hino ton aayeje guluuje 6 e 656 riwaya go nokkelgo ɓeyni ko aayeje guluuje 6 e 652 selon hakkunde warsi e hafs aya ɓurɗo juutude on e nder alqur'ana on fuu harayɓe fuu ɓe fotti kan qur'an o himo mari ayeji guluuje 6 koko fawi ɗon ko woni ko yeddondira e nder o 6000 verset fop ko woni e nder deftere Allah nden aya ɓurɗo juutude on ko fii aya ñamande aya ɓurɗo juutude e nder alqur'ana on fuu ko aya wonɗo e yewtude on fii ko yowndiri e ñamande aya on kadi o ari e nder suratuwol ɓurngol juutude ngol e nder alqur'ana ɗum ko suratul baqara tun no jogii ayeje 186 simi faljaare suratul baqara ayatu dayni on ko ton kadi o ari ko wonɓe nodda kadi ka aya ñamande ko gomɗinɓe ɓen o inni ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gomɗinɓe jogiiɓe iman ɓen na julɓe ɓen de ko gomɗinɓe ɓen iza tadayantum bi daynin si tawi hiɗo ñawlindirde e ñamande ha e lajal andangal faktubuhu winde ñamande nde o aya ɗo ka suratul baqara o ari aya ɓurɗo mawnude on kadi e ayeje ɗen fop ko ene suratul baqara o ari ko ɗum woni ko ayatal kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum aya kadi mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kala jannguɗo on aya ɗon nde himo waalo ɓeyni kafahu wo o yonete ko on ɗum woni ɗum ko amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minun janngamo ha o yaltoya oɗo sa janngimo e nder jemma nelaɗo maaki o yonete ayatal kursiyo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kadi fi makko wo kala duumiɗo e janngugol ayatal kursi batte kala julde ɓaawo kala waktu farilla mo o salmini o hay hunde tongatamo e naatugol aljanna sina o mayde yalla ukko en aljanna aray ko jangeteɗo ɓaawo subaka ɓaawo fana alansara e futuro e geeƴe bimbi kadi ka azkaru sabayi duwawo jangeteɗi bimbi on ti janngamo azkarul masayi ɓaawo alansara o haɗo nangue mutoyde ɗon kadi ko jangeteɗo Allah moɓidiri ɗe ayeje ɗo fop o waɗi ɗe e nder suratul baqara ko fii hon ɗum tawata suratul baqara on mo jogii ɗe ɗo fof ko fii hon ɗum Allah juutinani fii ko wiyete aya ñamande on kanko ɓuri juutude ko fii hon ɗum ko haqqe bani adama haqqullahi yu'fa wa haqqul ibadi la yu'fa haqqeji Allah ɗin si a bonnimo a torike mo yo yaafo mo hakkunde moɗon o yaafotoma amma noon ko bonnidirɗen hakkundeji meɗen ko waɗɗa julɗo musidɗo ma ko waɗɗa bani adama kon ko bani adama woni ko yafantoma si Allah yafanoma joni noon ɗo ko fii ñamande ko ñamande ɗum hino hulɓini hattirde hulɓinade en yiya e nder yewtere nden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka debi l'islam ka fuɗɗode hari si goɗɗo maayino o addama o wallinama fii juulugol fure on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landotono ɓe inna ene o himo ñawli si ɓe inni hiyi nelaɗo maake sallu ala mawtakum juule mayɗo mon o mimmi juulatamo ɓay yehi ha jama on acci ñamugol ngol ngel goɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe watti landade ɓe maaka ene o mayɗo ɗo himo ñawli si ɓe inni hiyi nelaɗo maaka fa alayya qada'u mi yoɓanayimo ko o ñawli kon fa ya subhanallah hari ko ne'ugol tageefo ngon mo beeyo rento e ngel goɗɗo ngol ñawlagol noon eni ɗum hino dagi ka dagaaki yamande koko dagi fii hon ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e yewtere man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama kala ittanɗo julɗo sattende ittende ande ka aduna ɗo ande hun gotum ittana julɗo musidɗoma Allah ittanoyte andeji yawmal qiyama ɓe maaki hon nun kadi wa man yassara ala muassirin
yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Kala hoynanɗo newinanɗo neɗɗo sattiraɗo Allah hoynanaymo ko adna ɗo hoynanoyamo kadi ka laakara. ɗum ɗo to yoni fiyon ɗum bani adama ndiman ka ko mungo yiɗata hoygol jasugol ko mawɓe men ɓe makata ko okkoran ñawlan surran ko ɗiɗo jokkodiri. sa okkoraylan ko sa surraylan, sa ñawlaylan ko hoore ya surra. jon noon wosa hoynani neɗɗo sattiraɗo ko adna ɗo gotum pet Allah hoynante adna ɗo o hoynanoyama kadi laakara. ɓe maaki e yewtere goo wallahu fi awni l abdi. Allah deyhimo e wallugol jiyaɗo makko on. Allah wallete ko ayyo musiɗɗo, Allah wallama ko ayyo bandirawo ma dama al abdu fi awni akhihi. fodde jiyaɗo hino wallude musiɗɗo makko, fodde hiɗa wallude musiɗɗo ma on, andu Allah kadi ko wallayɗoma. sa sadike wallugol musiɗɗo ma on, Allah kadi na o wallowoma. siɗa faala yo Allahu o walle o duumo e wallugol ma, duumo e wallugol musiɓɓe maɓe. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko ɓe maaki, ko ɗum woni ko ɓe wasiyi en, ko ɗum woni ko ɓe yamiri en. Abdullah ibnu Abbas kanko wi nde o immoto o ɗowta musiɗɗo makko yulɗo e haaju makko, haaju on huntoyi ma o huntaaki, wo ko ɗum o ɓuri yiɗude, ko ɗum ɓuri mawnde ka Allah, ko ɗum ɓuri jogagol baraji e diinde o ufinoto ka juulirde Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam lewru timmuɗo. o ɓeyni ko hadis, o ɓeyni ko yewtere Abdullah ibnu Abbas. hakke ko tawata wallugol musiɗɗo ma julɗo e haaju makko haray ɗum ko yiɗa. musidɓe julɓe tedduɓe, Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki fii toujours honɗum ka ñawlugol si tawi hara hiɗa mari. ɓe maaki honɗum wo ma min muslimin, wo ala wo e julɗo, foti ko gorko, foti ko suddiɗo, foti ko paykum, foti ko mawɗo, yaqridu musliman qardan marratayni. hay gooto ala e julɗo ñawlayɗo musiɗɗo makko julɗo ñamande laaɓiji ɗiɗi, illa kana ka sadaqatin marratan, illa kana ka sadaqatiha. wa sina wa'ay wasi tawi konko ñawluɗamo wontanimo hande kadi sadaka. bi ma'ana honɗum, simi ƴettiɗo joni 1000 euros mi ñawliɗo Mouhammadou Aliou, min haldiɗo ko lewru fendi mois o yoɓi taylan, hande ko le 31 janvier 2020. min halda noon fin février o jonni taylan 1000 euros an o. Allahu subhanahu wa ta'ala o jogannema kami jonnimo ɗiɗo ñande be ñande ha ñande dat mumen haldi o yoɓi taylan on hewtude, ñande be Allah windanaylan wasi tawi mi itti 1000 euros sadaka. bi ma'ana ɗo yo lewru nun timmoy so tawi ko balɗe 30 haray mi winnanama sadaka mi itti 30,000 euros, sabu ko mi ñawli o musiɗɗo an sattiraɗo, sabu ko mi ittani o musiɗɗo an ande, sabu ko mi ittani o musiɗɗo an ɗo kon sonja. ɗo ɗum ɗo si lewru ndun timmoyi noon o ƴetti mbuɗɗin o a jonnitilan, mi hetti mbuuɗi an ɗin mi windanama baraji wa ittuɗo 30,000 euros sadaka. o ya subhanallah, ko wawi waɗugol ɗum ɗo wo ko Allahu subhanahu wa ta'ala. jonno musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi lewru ndum maayoyi Mouhammadou Ali ara tawalan o ina Abdallah en halduno dey haray ko ha hande ɗum mi jonnitama mbuuɗi maaɗi, kono mi ari ɗo hunnugol ahadi ko halduɗen kon, kono tigi tigi on heɓaki. mi faala ya accanan kadi ha fen mois de mars no gasa inchallahu haray Allah hoyni, mi inna inchallahu mi accanima kadi ha mois de mars, fen mois de mars ko honnum Allah waɗantalan. ta aranum ga ko 1000 euros, ɗon hande kadi ko honnum 1000 euros be wontay 2000 euros. haray ɗo yo lewru ndum maayo e mois de mars on hiɗa mari baraji wa ittuɗo sadaka 60,000 euros e fillayeji goo. fillayeji goo ñande be ñande Allah windante baraji wata itti 10,000 euros ha ñande lewru ndum maayoyi, sabu ko ñawluɗa musiɗɗo ma on kon andita Allah subhanahu wa ta'ala tagi o
waɗuma bani adama o waɗi o ɓurnima e hoore makko fi honnum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alyadul uliya hayrun min alyadi sufla. Jungo wongo dow ngon, jungo okkaygo ngon ko ngon ɓuri e moƴƴude e yiɗede ka Allah e ɗi jungo okketego ngo. Jon ɗum an Allah waɗima ɗo an kadi ko ya hoynan jiyaɓe Allah ɓen no hoyniranɗa jiyaɓe Allah ɓe wo ko noon Allah subhanahu wa ta'ala kadi woni ko o hoyniranayma. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo sattira ɓitti aani maapi ala wowɗo ittude ɗum sina Allah yo Allah ittanmo ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe, joni noon ɗo ko lerɗingol en fiyen nyawlu, ko lerɗingol en fiyen ittan musidɓe meɗen ɓen ande, ko lerɗingol en fiyen ittan maapiɗo maapunde makko. Yon noon toɓɓere ɗiɗaɓere hikkotonde ɗon nden ko an nyawlaɗo on kadi, ko an nyawlaɗo on kadi ko honno hanuɗa jogitorde nde nyamande. Goɗɗo ittima e sonja, o ittima e maapunde, o ittanima ko a wawatano ittande hoorema, ko honno hanuɗa yoɓitirde o. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadisi mo filli ɗum Sawban an rasulillahi mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Yante hadis ɓeni wo man faraka ruhu aljasada, kala mo ruhu mum on iwi ka wonki mum, wa huwa bari'un min salasin dakhala aljanna. Kala goto wo e meɗen nde ruhu on no yalta ka ɓandu makko, nde wonki kinno yalta ka ɓandu ma, nde ɓe inna kaari maayi, kaari laatike furoye, kaari timmi hande, kaari seedama, kaari waynondirama, hande kaari wawana hoore mum hay e hunde. Tawata piiji tati Allah no danduma ɗin, piiji tati ɗin ala e maɗa. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki wo a naatay aljanna. Yalla okku en aljanna. Ara nun kun ko honnon wa huwa bari'un min alkibri, hara ko o dandiɗo e ko wiyete kon mawnintinare. Mawnintinare ko fotata e gabbun zarra hara ala e ɓernde ma ndeɗa maaya, hara a heɓi poyen goto ko hokkay ma aljanna. A heɓi toɓɓum gotum waway ko wonde sabu ko hokkay ma aljanna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maagi fi o mawnintinare wo la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi min misɗali zarratin min kibr. Naatata aljanna, heɓoyta urgol aljanna on mo woni e nder ɓernde muɗum ko fotata e gabbun zarra immorde e mawnintinare. Ko ɗum ɗo halki iblisa. So ƴetti qur'ana on fof jongandema suratul fatiha ha o memoyi suratul nasi, aye suratuji 114 ɓuri ayeje guluje 6 on yiyata to bakkatuji ɗiɗi ɗi iblisa waɗi, ɗi sheytane waɗi, tiwona sabu ko wiyete kon mawnintinare. Ana khairun minhu, min miɗo moƴƴi, miɗo teddi, miɗo mari dambe, miɗo mari iwdi, komi nasiri ɓuri adama oɗo, mi sujjanta oɗo. Ɗum ɗo halki iblisa. Yo Allah dandi en bone ko wiyete mawnintinare. Joni noon hiɗa wowla goɗɗum hara naɗan suuɗuɗa, ɓe inni awa kala dow mo woni e nder ɓernde muɗum ko fotata e gabbun zarra immorde e mawnintinare, o naatoyta aljanna. Kala kadi mo wonti mum nde hino yalta, hara ndeki yalta ka ɓandu ma, ipiiji tati ɗo ala e ma, wo a naata e aljanna. Ɓe fuɗɗori honko mawnintinare. Ɗiɗa ɓonnu ko honɗum wal huluwu, ko bewugol, feƴƴitugol, townitagol ka nder diina, ma feƴƴintingol dewal ngal hara non Allah yiɗiri yarliri. Woni ɗiɗi. Tati on waddaynu, ko ɗo woni shahidun e nyamande. Nde goɗɗo hara nde mo maaya, hara kadi ngel goɗɗo ala dey ka makko. Si tawi hiɗa nyawli goɗɗo, andu dey ko moƴƴuɗa wo ko moƴƴuɗa, a feƴƴoyta dey haray ngel ɗon ngel yoɓaka. Seede muɗum on ko honɗum, ko hadisi mo filli ɗum Aba Hurayra radiyallahu anhu wi ɓe inni wo nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yughda anhu. Wo wonki julɗokin koko yowodirndi e nyamande makko nden, o feƴƴoyta haa tuma nyamande makko nde yoɓa. Hadisi goon ton
ɓe maaki o man mata wa alayhi dinarun aw dirhamun udiya min hasanatihi laysa samma dinarun wala dirhamun. kala mayɗo hara mo ñawli ero gooto ma ɗum sanfaran hun gootum ma ɗum $1 gooto pet ma dirham hun gootum ɗum ɗon ko honto ittoyte kaka moƴƴi makko ɗi yawmal qiyama ƴettoyte ɗon jonne on mo o ñawlino. ton non ande dey dinar ala ton, dirham ala ton, dollar ala ton, euro ala ton, franguine en kadi ala lakara. haray koye wattan hakkil e maydugol e ngel goɗɗo ngel, e maydugol e ngel goɗɗo ngel. e yiya joni hadis ñew ƴettayɓe yahayɓe ñawlo hara fanude maɓɓe ni ngo fii perdingol. nde ɓe ñawlo hiɓe wondi e anniye kadi wondema pellette ɓe yoɓitata. honnu kay wonoyta ñawore ɓenɗo. si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ko hulɓini kon fii ñamande jentoɗen yewtere nelaaɗo nden sallllahu alayhi wa sallam ko fillimo ko abiya qatada radiyallahu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qama fihim fa zakara lahum anna aljihada fi sabilillah wal imanu billahi afdalu l amal. nelaaɗo ɓe immi tawi sahabaɓe fof hino tooli. nelaaɗo yewti ɓe inni waɗugol jihadi fi sabilillah wonne mal kadi gomɗingol Allah woko ɗum ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fof. wandi goɗɗo arni landi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ayyul amali afdal, golleji ɗin fof honɗum ɓuri moƴƴude nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nelaaɗo kadi jawaade ɓe inni wo ko assalatu ala waqtiha, ko juulugol waktuji ɗin e leere majji. lamdi ɗon inni ene nelaaɗo si ɗum ɗon feƴƴi kadi haray ko honɗum nelaaɗo maaki wo ko birrul walidayn, iggalngol nene e baaba, ɗoftagol nene e baaba, teddina ɓe, yanganoɓe, kurkanoɓe, yiɗaɓe, fijiraɓe, bungiraɓe, mantoraɓe kadi. ɗum ɗo woni gollal ɗiɗaɓal ngal Allah subhanahu wa taala ɓuri e yiɗude. lamdi ɗo wi si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki aljihadu fi sabilillah, ko waɗɗugol jihadi. yiɗo tati o waɗa kadi o ari o lanni o yini nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeeto lan ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko taqwallahi wa husnul khuluq, ko kulol Allah e moƴƴugol jikku. kulol Allah e moƴƴugol jikku ko Allah mantiri kon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Allah wi honno wa innaka la ala khuluqin azim, wallahi muhammad gamari jikku labaɗo. e maaki hadis goo wo asqalu shay'in fi misani l abdi yawma alqiyama woko taqwallahi wa husnul khulq, ko ɓurata teddinoyde balance bani adama fof yawma alqiyama ko moƴƴugol jikku. kala okkaɗo moƴƴugol jikku haray Allah hokkimo moƴƴere hewnde. kala okkaɗo wowgol muñal haray Allah hokkimo en ba moƴƴere hewnde. yo Allah okku en ɗum ɗo. joni noon ɓaynelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam dariki hakkunde sahabaɓe ɓe yewti moƴƴereji ko woni e jihaadi. e fopp hiɗen anndi ƴetta jawdi ma ndi, ƴetta wonki maki, yaha haɓideɗa ha lutta e muɗum e gomɗina Allah subahana wa taala wo afdalul a'mal. ɗum ɗo ɓuri moƴƴude e golleji. ɓaynelaaɗo wuuli valeur muɗum ha ɗuuɗi. fa qama rajulum fa qala ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam. on say goto e sahabaɓe gorko o immi o dari o inni ko yo nelaaɗo Allah ara'ayta in qutiltu fi sabilillah, yeeto lansi mi warama hara ko fi Allah, ayukaffira Allahu anni khatayaya, ene Allah yafotolam bakkatuji komi waɗi kon fof. fa qala lahu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam na'am, nelaaɗo maaki pellet hi Allah yafotomo bakkatuji maɗin fof. in qutilta fi sabilillah, si a warama fi Allah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbir, hara an ko a muññiɗo, ko a baggitorɗo kadi ɗaɓɓugol baraji ɗin ka Allah, ko a fewtuɗo hara na a dogowo yiltito. summa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam, ɓayɓe jaabike mo ɗum ɗo hande kadi ha gasi ɓe lanniti wayni kayfa qulta, enede ko honɗum wiɗalan, ko simi waɗi honɗum mi heɓay honɗum. qala gorko wi ara'ayta yeetolan in qutiltu fi sabilillah, simi warama fi Allah atukaffaru anni khatayaya, ene goppi an ɗini fof montete, bakkatuji anni fof yaafete. fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam na'am,
ɓeyni hi ɓe confirmanimo kadi in qutilta fi sabilillahi sa warama fi Allah wa anta sabiru hara ko a muññiɗo muhtasibun habbiɗo baraji ɗin ka Allah muqbilun ko a fewtuɗo hayra mudbirin ko hara wona a dogowo illa dayn wosi wona ñamano no yafatake fes inna lillahi wa inna ilayhi rajiun goɗɗo hara himo gomɗini Allah o waɗa jihadi fi sabilillahi ko ɓe adoto nato yeede aljanna ɓe inni wo Allah yaafotoma fop kala ko waɗɗa ko sina ñamande nde ñamande nden Allah yaafotako nde si wona tuma ñamande ma nde yoɓa ka aduna ga tuma nde ɓe yoɓanma on say noon si Allah o yaafotoma watta nden hakkille ngel goɗɗo ngel ñamande ko koyra sa yehi a ñawlige ñawlagol no dagi hara jasini hoorema na noon fere ñawnoɗa ha gayna harɗa fiɓi ga ɓerde kadi kum hettotako ɗo woodi woɓɓe kay ko ɗum woni golle muɗum yehi haade andirama kaari ko ñawlotoɗo en mba andirama ko boni honno joni noon oɗo ɗum ɗo fof o Allah yaafoto illa dayn si wona ñamande fa inna jibrila alayhi salam qala li zalik ko joni joni jibril ari yeetilan ɗum ɗo wondema foppo yaafede si wona ɗum ɗo fewndo mi jaabinoma nanen hari jibril arari mi jaabima haajas minni fof yaafede jibril ari innilan no sina ñaman nden qala li zalika ko ɗum ɗo jibril yeetilan joni 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 ɗum ɗo de hara yaafatake fi hon ɗum haqqullahi yu'fa wa haqqul ibadi la yu'fa haqqeji Allah ɗin Allah yaafoto ko jeyi kon amma ko waɗindirɗen hakkundeji meɗen kon ko waɗɗa musidɗo ma julɗo kon ma mo wona julɗo ko kanko woni ko yaafantoma wattanen hakkil si ɗum ɗon feƴƴi ko honɗum ɗum woni ñaawoore neɗɗo ƴettayɗo jawle yimɓe no woodi woɓɓe ɓe jeyaɓe ɓe Allah on elti ɓe yiyata goɗɗo ka tampi ma ka maapi sina ɗum si ɓe mari tum ɓe ittanaymo sina ɗum ko gonɗi wontanta ɓe woɓɓe kadi hino ton ko argol holla maapundeji mum hara no wulla ma no wullinkino haa ƴette jonne hara hiɓe fiɓi anni e wondema ngel hettotako ɓeeɗo kay ko ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewti fii ɓeeɗo ɓurna ɗon ɓe maaki man akhadha amwala nnas kala o yawɗo ƴetti jawle yimɓe ɓen ñawli yimɓe ɓen yuridu ada'aha hara mo wondi e anni e pelletti mo faala o jonnitoy ko ñawli kon addallahu anhu allahu yoɓitanaymo Allah wallay mo heɓano yoɓitira wa man akhadhaha kala kani yawɗo ñawli jawle yimɓe ɓen o ƴetti ɗe yuridu itlafaha himo faandi perdingolɗe atlafahullah Allah wallay mo ha o perda hande kadi na ɗum falanoɗa Allah walla ma hoore ɗum noon ka yarɗa o hande kadi ko a jasoro ko a hoytuɗo an e Allah on haɓidi an e yimɓe ɓen on haɓidi haaju ma on huntaki hande kadi hay goto a jogaki teddugal e juuɗe moɗon sabu anniye ma bonɗo on ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kadi jentoɗe yewtereji ɓurnaɗo tagi e fongo wo ayyuma rajulin yadinu daynan wa huwa majma'u an yuwaffiyahu iyahu laqiya allaha sariqa subhanallah ayyuma rajulin gorko wo gorko ma sonnajo wo sonnajo yadinu daynan yawɗo ñawli ñamande wa huwa majma'un hara himo fiɓi ka anniye himo moɓidiri ka wonki makko alla yufiyahu o yoɓitoytande o timminoyta ñamande o yanen laqiya allaha o tawyay Allah ñalande dargal saarigan hara ko o gujjo so maari o yoɓaari oɗo o kontama ka Allah ko saarigan ko neɗɗo wujjowo ko neɗɗo jattowo fi hon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko daali inna allaha no Allah ya'murukum himo yamirde on an tu'addul amanati nde tottoton hoolaje ɗen ila ahliha fa yimɓe hoolaje ɗen on kan no tawa e mandeji naafiqi yaagal ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ayatul munafiqu salas mande naafiqi yaagal ko piiji tati ɓe fuɗɗori honkum iza haddasa kazaba si o wowli o fena ko wowli kon ha o ñawli ko fenade wa iza utumina khana so hoolama o halfinama kadi o janfo ko arno o wowli hannunde makko mapundeji makko o mo Allah subhanahu wa ta'ala yeññani ɗo ittanimo ɗum ɗo o faala waɗugol oɗa place makko
woni sifa nafili tammun ɗum kadi wa iza wa'ada akhlafa so fodi o firta en halduno fendi mo hara hay o ardirari ko sakko ina joni mi heɓino ma mi heɓani e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki toujours oɗo ko fii neɗɗo tawata wonduɗo ɗon e anniye kanko kadi ko lanceyɗo jawle yimɓe ɓe ko wiyete ñamande musidɓe julɓe hina ko laba e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe heewno toragol du'aɓe maaka allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazani walajazi walkasali walbukhli waljubni wa dil'i ddayni wa dahri rijali iɗo monima de nde ñamaje ɗen kadi foolata lan goɗɗo no hani tororade o du'aɗo soono be soono allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazan miɗo manima ko wiyete gon suno e mapunde e ande wa min alajazi walkasali e ronkugol e ngamelo wa min galabati deyni e ñamalɗen kadi foolan wa qahari rijali e nde worɓe kadi liɓata lan foola lan neɗɗo yo toror o duwaɗo soono be soono ka sujuudu makko ka tayya makko ndemo waɗa chafe witre soono ɓe yo toror oɗo mi fillitomo allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazani walajazi walkasali walbukhli waljubn wa dil'i ddayni wa qahri rijali nokkugo wa galabati rijali fof harayino tella oɗo si ɗum ɗon feƴƴi o duwaɗo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko tindini mofte maɓɓe ɗen sabajo ko warruyi ne laaɗo ñamale warilan ne laaɗo ñamale warilan ko honno mi gerdata on say ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ene a accata mi tindina ma du'a a accata mi yeeto ma du'a si a jangi on du'a ɗon Allah yoɓitante ñamale maɗen fof sabajo wengili ne laaɗo walla habnami tampi na noon ya yahu wonda e anni e ñawlagol jama on hiɗa fiɓi anni ya yoɓitataɓe inna a jangay o du'a ɗo fiyo ñamalɗe yoɓe la na ɓen noon fanda ko ñawliɓe fi huntugol haaji mum no surrora kañum e ɓeygure muɗum ñamare nde noon tedditira on ɗon ko on ɗo wiya yo janngo o du'a wonɗo e arde ɗo e laaɗo sallallah alih w sallam e maaki kala ñawliɗo ñamande hande ɗuuɗi o duuɓi e janngugol o du'a ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓitana mo ñamande makko nen o heɓay ka o itta ko yoɓitira ñamande o inni hon ɗum allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwak ɗo a daɓɓo pot o timma hay bindi ɗiɗi allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwak torra oɗo wondude e ɓernde laaɓunde pos wondugol e fiɓugol anniye kadi wondema pellet tigi tigi on ko tongi ñamale maɗen nde yoɓede ko ha janngugol ɗo du'a ɗo ko ɗum nela sa sallam maaki udu'ullaha tore Allah wa antum mu'inuna bil ijaba haa ko on fellituɓe kadi wondema pellette Allah jaabinanayi on du'a mon ko noon goɗɗo tororta Allah na ya toro Allah hara hiɗa sikkiti jaaboto ma jaabotako la ko ya toro Allah hara hiɗa felliti ko tongi du'a o jaabade ko a gaynude torade udu'ullah fiilu amo tore Allah wa antum mu'inuna bil ijaba ko on fellituɓe ko on yeranaɓe pellete du'a on ko jaabotoɗo ɗum moɗen e oɗo wonande kala ɓe ñamaɗe ɗen fooli allahumma kfini bi halalika an haramika waghnini bi fadlika amman siwaka wa akhiran musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum e baraji mari on neɗɗo ñawluɗo haa gasi o muññani kadi mo o ñawli on Allah subhanahu wa ta'ala o daaliga deftere makko wa in kana zu usratin fa naziratun ila maysara e tawi laati ke neɗɗo mo ñawluɗa on ko sattiraɗo muññanomo haa tuma nde Allah newi nanimo Allah inni wa an tasaddaqu nde okkotonmo sakkoɗon ɗum ɓay hiɗa mari buyi khayrun lakum ko ɗum ɓuri on moƴƴande ko ono yoɓe Allah yeññani kono noon in kuntum ta'lamun ko si tawi on laatike hiɗon andi pellet baraji ko woni e ittugol sadaka ko pellet ko so tawi hiɗon andi pellet baraji ko woni
e hoynalngol sattiraɗo e okkugol ñamande nde ñawlirnoli wajhillah gasari ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo ñande goo gorko mayno ɓay o maayi allah subhanahu wa taala immintinimo allah landimo ene an kadi ko honɗum jokkunoɗa ta aduna ko honɗum wonnoɗa wadde e hoore o aduna ila arɗa ton ko honɗum wonno golle ma on say gorko o wi min golle an hari ko yeeyugol yimɓe ɓen yeeyugol ngol mi muññano hoyraaɓe ɓen mi ɗuytana mi hoynana sattiraaɓe ɓen ɗin ko ɗum ɗon waɗayno si goɗɗo ari no tawi himo mari mi ɗuytanamo prix on si goɗɗo ari no tawi o mara mi ñawlamo si en heeɓi o jonni to yaari mi okka mo e ko enen yo njulaaɓe nane yewtere ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o mari oɗo himo dari yeeso allah yawmal qiyama ko honɗum wonno golle ma hari komi njulaajo nelaaɗo duwani julayagal ɓe inni neɗɗo julaajo nunɗo ɗo hulowo allah kamɓe ɗiɗo ka aljanna way wono hakkunde ɗi kolli ɗo ɓe hawtindiri hakkunde honndu maɓɓe hakkunderu ɗum e sappordu ɗo ɗi ɓurdiri ɗo ni ko ni place ji maɗi ange nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuroyde ka aljanna o woodi noon julaaɓe goo ɓe sattinani julɓe allah ɓe woka suumaye fewndo ka tawata mo ɓeeno haton jini ka ñaamete leyɗe goo ko fewndo ɗon woni ko ɓe sattinanta julɓe allah ɓen leyɗe goo kadi no woodi wallahi summa wallahi a weelete haa suumaye hewta a suumaye hewti o a seydi e heege haa to suumaye yehi ɗo woodi leyɗe goo kadi a heɓay haarande haa suumaye ara a suumaye ari o a weelete haa suumaye ya ta haram ɗe leyɗe ɗo ko gootum ni allah noon ko inni o wallay leydi nunɗundi hay si tawi yimɓe mayri on ko heeferɓe allah wallata leydi tooñoori hay si tawi yimɓe leydi ndin ko julɓe mi fillito allah wallay leydi nunɗundi hay si tawi yimɓe leydi ndin wona julɓe allah wallata leydi tooñoori ndi yimɓe mum tooñata hay si tawi yimɓe leydi ndin ko julɓe tawti ina ɗum woni ko fewndi ka meɗen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun oɗo noon woko ɗum ɗo wonno golle makko o yeeyey o hoynana julɓe allah ɓen allah inni sabu ko wannoɗa ɗo fa gafara llahu lahu allah yaafimo bakkatuji makko ɗin o inni a muññanike jiyaɓe am ɓen a hoynani jiyaɓe am ɓen a sattinanaari jiyaɓe am ɓen an kay tigi tigi on mi hoynanima o ɗum sunilaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala mo allahu on ardini e hoore ɗe mofte an o waɗuma lanɗo o waɗuma ministre o waɗuma chef quartier ma chef secteur kala ka laamiɗa e hoore ɗe mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam fa shaqqa alayhim allahu mashkugu alayhi o sattinani ɓe iraɗo waaki mi torikema an allah sattinan neɗɗo kala ardiɗo e hoore ɗe mofte o newinani ɓe elaɗo maaki allah mi torikema kan an kadi hoynan mo oɗo noon ko sabu ɗum ɗo bakkatuji makko ɗin fof yaafora sabu ko o muññani o newnani o okki neɗɗo sattiraɗo ko ɓe suuɗayno ya okkora miskinɓe ɓen ɗo woodi miskinɓe tampuɓe wonɓe hakkundeji meɗen ɓe allah yewti fii muɗum yahsabuhumul jahilu agniyaa min atta'affuf hino sikka ɓe tampuɓe ɓen ko ɓe alɗuɓe hakke ko ɓe nefiniɓe torotako la yasaluna annasa ilhafa ɓe torotako yimɓe ɓen ka fantingol tel manque ko ɓe reeni ndimankako maɓɓe ngon kon ɓen okkorgol ɓen ɗum okkoyta goɗɗo aljanna ko wiyete sadaka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si foppo darnoyama yawmal qiyama ɓay en foppo e daroyto ko ɗum allah wi yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ñande yimɓe ɓen fof daroyto yawmal qiyama wonande on taguɗo windere nde wona julɗo wona keefeero wona patron wona mo wona patron wona marɗo wona mo mara wona janguɗo wona fof daroyto wona soowi mo ɓeenoron golle muɗum si darama noon nde ñande duuɓi temedere allah ini inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma tawuddun ñallal gootal no laakara ɗo fotawa duuɓi ɓurɓure ko compte to ngadnaga ko ɓeenoron ko jogii kon hara hay mora ko ngaara ala e maɗa nden ñande ɓornaɗon ɓe maaki honɗum
wo kullu mri'in kala neɗɗanke tahta zilli sadaqatihi yawma alqiyama hatta yuqda bayna al-ibad. Kala neɗɗanke kala jiyaɗo ko wonoyayi e loy ɗowdi sadaka ko itteno ko hatuma gayna ñaawede hakkude tagi wona debbo ɓorni wona gorko ɓorni o neñan no woni ko mapima hara na ndargol gorko ma debbo ɗum Allah inni li kulli mri'in minhu yawma idin sha'nun yughni mo ɓen mani neñande probléme ko yonata ɗum hara na ndargol ko goɗɗo wirti yon noon siɗa faala neñande yo ɗowdi nano e neñande ko yeɗi ko ittenɗa sadaka walla enɗa ɓe jiyaɓe Allah so ndaari kadi jeeɗiɗoɓe ɓe Allah inni ɓeeɗo mi ɗowdinoyayɓe yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi o ala sina ɗowdi arshi rahman on tigi no tawa e maɓɓe honno wa rajulun e gorko ma sonnajo tasaddaqa bi sadaqatin o itti sadaka fa akhfaha o suuɗi sadaka on hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu hara hakke ko suuɗimo o jonni miskinɓe Allah ɓen haton jimɓe ɓen hara jungo makko nano ngon andari ko jungo makko ñaamo ngon hokkitiri hara nayine okkay ɓen tigi tigi min kam mi waɗanimo ɗum ɗo komin holtinimo komin darnanimo ɗum ɗo komin waɗanimo ɗum ɗo komin waɗanimo ɗum ɗo ilto holɗo fof fa ya subhanallah nelaɗo sallallahu alih w sallam maaki akhwafu ma akhafu aleykum komi ɓuri o hulande kon fof ashirkul ashar sirku to soko ma ɗum ashirkul khafif sirku suuɗi ɗon ɓe liyanda ko hombo woni maaki arriya o waɗirgol yingo fiyo fof yiyane anda ko an waɗi andu foppo hatti ɗon yawmal qiyama Allah inno e izhabu ila ma kuntum ila man tura'un yahe e ɓen ɓe yiinoto ɗon num fiyo ɓe yiyan on si tawi ɓe mari joddiɓe yoɓa on min Allah mi marana on ga joddi aray moƴƴaari musidɓe julɓe tedduɓe wa akhiran nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki man ahabba an yudillahu llahu fi dilli falyunzir mu'assiran aw liyada anhu kala faalaɗo yo Allah ɗowdinoymo dey kaley ɗowdi arsi makko yawmal qiyamati ñande tawata ɗowdi o ala hina ɗowdi arsi subhanahu wa ta'ala on yo muññano on neɗɗo sattiraɗo arɗo ñawlimo ma ɗum yo okkumo ñamande nde mi toriki allahu subhanahu wa ta'ala on yo Allah dandi en ɓittare ha tawata ko be yahe ñawloɗen en toriki Allah kadi si en ñawlika kadi yo Allah taw hara ko fi Allah ñawdorɗen ko huntirɗen haaju hara en yuɓito e wondude e anni e laaɓol wonɓe ñawluɗe ɓen kadi yo Allah weydu barki e jawle maɓɓe ɗe yo Allah waɗu e ñawloɓe wataw waɗu e ñawlotoɓe so waɗi en kadi ñawlotoɓe yo waɗu en kadi yoɓoɓe hara nañamayɓe jawle jama on anditen dey hay tawi ko yanɗo shahid waraɗo hakkunde julɓe e heferaɓe oɗo hara mo jogii mbuuɗu gooto pet mo o ñawli goɗɗo o feƴƴoyta hatumande ñamande makko nde woni ko yoɓa en toriki Allah subhanahu wa ta'ala on wawɗo mo ronkata yo Allah okkore en gandal e faamu e miijoji moƴƴi o kay kadi battane moƴƴo en tori Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof e inde makko ɓurde mawnude nden fof en torikemo yo solnan ɓiɓɓe lagine yo Allah ittan e o soñja e ande e sokolaji ko woni ka meɗen innahu waliyu zalika walqadiru alayhi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ma hara men ko weltanagol tun Oustaz Abdallah Brixer ay Allah waɗu barke gandal maɓɓe ngal Allah ko ɗum nomen mari ko men yew barka mi weltori darso moƴƴa Allah waɗu ɗo nani jaɓi weltana nan aray konto tooli ɗongo noon min ko Conakry mi woni ok awa aray ko saɗi mon ko tooli inchallah awa ɗo yalla ɓuttina e leydi men ndi ndagare toon ɗeɗona fuɗon naane sappo maɓɓe woni ɓattoni seeɗa awa ko kamɓe wonanin ko radio juma yonterande inchallah inchallah nde min kay ɗum ɗo ñande ɗo min jento ay nanari mi ari e retard mi waɗa e condition kadi somi ari a wiide ko 20 minutes mi lanndo tahiɗo ngo jam yo Allah hissin en hisnana e leydi meɗen mi hisna ɓiɓɓe lagine fof allahumma amin allahumma amin yalla jaabi amin nan min min uditande kiɓe no adum uditande kiɗon ɗo sa en yaafoɗon aray ko musidɗo men addi ɗo landal mais landal ngal no aray ko fi woni ɗo Mamadou Bari iɗon mari landal Mamadou Bari na
hiɗon mari landal ka haray gasiɗon taw no o landal on ɗo ba kafa kala haray golla ka ɓe wata gollude hara wawa yaadugol e diina maɓɓe kan hara Allah yeddaka haray wawa yedde gollal ngal nam ɓe joni hara ko laɓɓinoygol ngol inchallah no ko hawnaki hara no gasa ko ɗon ɓuuri hawrodirgol e sawaba on par rapport e kamɓe sonnaɓe mbay haray ko kamɓe tu wonata ka laɓɓinte toon haray ɓe jillodirta e goɗɗo haray gano sella ka ɓe golla ɗon ɓe joni hara ko tawi ɓe golli ɗon ɓe wawa yoɓude loyer maɓɓe fakkiji maɓɓe ko dankora fayɓe maɓɓe ɓe haray sellaniɓe ka ɓe golla ɗon inchallahu ha ɓe heɓa nokku ko Allah hoynan kala sattira aray ko noon woniri ko ɓe yewti ko wallahu alam yombugol portojo aray ɗum haray hina ko harmi noon walla ini ñaameteji maɓɓe ɗin hino dagani hen haray kadi ɓen sangiɓe kadi e yimɓe ahlul kitabe hino dagi jombugol kono noon na jaato jomba sa heeɓi ɗo joni ahlul kitabe tigi tigi no sella l'islam no jaɓiya jommu sa heeɓi ɗo kadi portojo silmuɗo naati ka diina woni julɗo Allah haray tigi tigi o fof woni e musiɓɓe walaw amana ahlul kitabe la kana hayran lahum iɓe gomɗinino ɓe woni julɓe haray fof moɗon o foti hande kadi différence ala hakkunde portojo e ɓalejo e arabujo e américain jo walla ini innamal mu'minuna ihwa julɓe fof ko ɓe siɓɓe ko jogande maka on tigi silmi ɗon Allah darata ɓalli ɗin o darata mbaadi nin kanko ko hatu jini ko honɗum ko golle maɗen e ɓernde maɗen ino sella kono noon jaato jomba on haray enen ka lawol meɗen haray ɗum ɗo wawata sellugo fiyono goɗɗo so o ƴirri tigi kan gaarijo ɓe jaatodiri ɓe boni ɗi haray si ɓe jommidire taw l'islam no ini yoɓe piye taw loyru temedere ɗi sikka haray ɓe jaɓay ɗum ɗon taw si tawi noon feƴƴi e andugo si sellay ka ɓe jommidiroya ma sellata ka ɓe jommidiroya joni noon en feƴƴata goɗɗum yahe goɗɗum haray goɗɗo e goɗɗo si ɓe jaatodi ɓe boni ɗi haray ko ɓuuri e moƴƴude haray ko ɓe seedu few ɓe toro Allah yo Allah o yaafoɓe ko be maɓɓe ɗaɓɓa goɗɗo hande kadi amma noon mi fillito sa heeɓi ɗo portojo julɗo sa jombi ɗum haray no selli haray hino dagi wallahu Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mamadou Aliou ɗay jam sami ɗan kadi oustaz Abdallah alhamdulillah tantino marsude ɓen gorde alhamdulillah yettude Allah awa nam aray ko saɗi mon ko towɗi inchallah oustaz Abdallah no jenti en noon awa haray mi salmini ɗon oustaz mi inni Allah subahanahu wa taala wani jodde aljanna batte wallitagol engol inchallah Allah waɗu en nan jaɓi hutori haray min landal angal ko yowiti wana fi o hirsugol ɓay ɓe inna enen julɓe ɓen en duwaka ñamude ko wona halal donc haray noon mi nani woɓɓe no inna oustaz ɓe goo no inna wondema si porto hirsi a ñamay si hon kala do karaɓɓe ndingol kala hirsuɗo woɗo hara julɗo no wawi ñamude ko ɗum woni ñawore ɗum ɗo si faminike waɗi gonɗo faminike inchallah yen ko famne ko jaɓoɗen waɗi kon tan mi waddani ko inchallah minen kam e salmini mbaɗa andi ko tawi ɗo jangonogo ɓeygure nde ko Allah subhanahu wa taala inni wata o ñaamu konko tawatani no hirse hara hirsiraka inde Allah si tawi inneteɗo ɗo Abdoullahi ma Aboubacar ma Aminata ma Aisha julɗo mo hirsi goɗɗum hara na inde Allah o hirsiri sellataka ñaama si tawi tun hirsiraka inde Allah haray sellataka ñaame ɗum noon hara ko hombode woni ko hirse ɓay noon haray na ɓe farilla ɓe tun tewu ñaame no woodi woɓɓe ka meɗe wona hitande hara ɓe heɓari huyre tewu kono hiɓe wuuri no woodi kadi tewuji ñaameteɗi liƴƴi ɗum hino dagi a ñaamay ɗum na feere kadi si a ñaamari tewu a wuurata kadi na farilla no woodi woɓɓe ente ɗisanaɓe tewu kono tawi tun jantaka inde Allah wonaade ko wiyete kon halal haray dagantako julɗo ka o ñaama nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiɓe maaki kullu lahmin kala huyre nabata min haramin janɗirde hara ko harmi fannaru awla be haray ko yiite ngen ɓuri handude ɗum ɗo haray ɓe watta hakkille en fof hiɗen e nder ɗum o nga sa yehi ka ɓe yiiɗo windi halal suudu ha moƴƴa ñaama si tawi hina ɗum ɗon wala ko yeyete supermarché ji goo hino toon haray ko wuɗɗitagol ngol ko ɗum woni ko moƴƴamba wallahu alam on jarama fotan on familke min ko ɗum ɗon ngalɗinnoɗam ɓawantino woɗade ga ko windaki halal o sodata nani ɓen ɗon noy nayi ko portojo hirsi ya ñaamu hino no ɗe gandi porto inata bisimillahi ko ɗum ngalɗinnoɗam kono joni ɗo familke Allah ɗi joddi aljanna ɓay jamanu ɗuuɗi salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh nam ustade no jenten waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh nala toon jiɗo nge jam alhamdulillah awa
yaafede ustade mi ɗon publie hono vidéo ko Facebook ko yowondiri ko Allah ko huuɗi wano sonnaɓe ɓen ni koɓe tokki mes ni e piiji buy kono mi anda so anditi vidéo on explique no mi ɓay harayna ko yowondiri e pular si on anditi vidéo ɓe waɗi ɗon fi aade ɓe desindirtaw ko heccanki koye woni ko publie ɗon mo nam mi anda so anditi fi makko sifano ɗon men ko yeru ko ɓen ceeko ɓe ko ɓe yewti ɗon fi muɗum ɓay piiji buyarno ɓeyditi ɗon haade mi anda fiɗin ɗon o goo ko tatouage o ɗiɗi mo tawa e muɗum kay fembay ɓe leeɓi ɗuma honno leeɓi giɗe ɗen e lesay ɓe ñiije ɗen e tokkay ɓe mees ɓen ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko huuɗi ɗon ɓe sappo joni ustad en ko yowondiri ɗo no on andi ɗo ɓe innay ɗo yo yimɓe ɗo yo wattu janɗe ni ko ñiiƴe mum fi yo ñiiƴe ɗen ɓattodirne ɗum ɗon kadi harayno tawa ko Allah huuɗi kon kala ɗum ɗon tawa ka na ɗum ɗon non ko appareil ji ɓe woni e wadde toon ha quelque temps si ñiiƴe ɗen arti normal ɓe ittoyede kadi ko yowondiri no men e wano ɓe sonnaɓe kadi komin watta jaabi ni min waɗa ko ɓaawo newe amen ni min desina ɗon kadi ɗum ɗon kadi arayno no konta e ɓen ɗon kadi hara ko jaabi on min waɗata ko ɓaawo newe ma ko ɓanndu amen dowga ni ara ko min waɗa ɗo desina fino labbire ɗum ɗon kadi arayno tawa ɗum ɗon tawa ko ɗumanna ko tatugol ɓanndu ndun sunna ɓanndu ndun hara iwata hannde kadi o jarama barka bo yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude jabbe waɗeteɗe ɗo ɗen fi labintinanagol moodi on ɗum hina ella ɗum ko iwata noon ko ariya on woni moƴƴa ɗum ɗon moƴƴa inchallah on jarama barka bo yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude amin assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi alhamdulillah ina ala toon hiɗon e jam alhamdulillah ɓe gurden alhamdulillah e ko weltano jenti on ɗon awa alhamdulillah assalamu aleykum ustade wa aleykum salam wa barakatuh min weltani o moƴƴano yo Allah yoɓon firdawsi ala golle ko wonno e wadde ko meɗen ɓeyditade mo moƴƴano meɗen weltani o yo Allah lanɗo yoɓomo fof moɗon amina amina aray ko meɗen weltani o jaɓaya min ñande o ñande aray vraiment meɗen ɓeytade mo moƴƴano yo Allah maran on ko moƴƴata yo Allah waɗan on ko firdawsi ala amina e fof meɗen inchallah assalamu aleykum ari ko hiwragol on rek barakallah ko weltima emin tamini ɓe ngore fof assalamu aleykum wa aleykum salam wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kono e ceerno ɗon e jang alhamdulillah yettere Allah men e janga awa alhamdulillah ustade no jenti on ɗon namaray ko lande ɗiɗoni ko marɗo si tawi tan on no ɗumanni assalamu aleykum ustade an tan ala toon hayfi wa aleykum salam wa barakatuh na alhamdulillah onon ko hino jaam alhamdulillah alay ko waɗi tan taw ko weltanagol on du'a noon taw on kadi du'a inchallah yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydi ɓuttinande en kamen namaray landal an aranalngal koko yowondiri landal ngal yowondira e yewtere nen ɗo mi inchallah landal tawngal harano ɗuman anillan seeɗa taw mi yii ko waɗi mi ronki yiwu mi famali saria ɗum ɗon waka men anno woodi kam men ni ka ɓeynayno ɓeeɗo hari o fewno mawo mi ara ɓen noon ko jiyaɓe donc si woni nini wa fewdo men ɗo goɗɗo suka ni yehima goɗɗo ni yeytorike ka ɓen ɗon ni joni torora wano torota noon hedditiɓe yeyneteɓe joni oɗo ko jiyaɗo oɗo ko dimo ya toro kadi yimɓe ɓen joni no torota noon tororoyi noon ka jiyaɓɓe jombi on tigui ari ɓe wondi ha ɓe heɓitani ɓiɗɗo goto ma ɓiɗɗo ɗiɗo ara ka o jombuno o wanno teŋe ara ha cergal ƴiyana hakkude maɓɓe ɓe seeda ɓe seedi ɗon ɗon ara en faala ande on debbo ɗon ara yaade e teŋe mum on ka haray ko ɓiɗɗo on tun o accoto ya kanko yatta e teŋe on si faminike fuɗɗite landal ngal mi indi landal ngal way waga men ni Fuuta o anndi no woodi koɗoli ko kamen daɗi ko ɗon ɗo haray jooni mi adana landal ngal no yewtere nden waawata noon waalorde ni ni o anndi mi addi toon no woodi no wongata faamoloyde wano ɓennirani jooni ɓen ngooɗo ɗo ko ɗo maccuɓe ma ɓeeɗo ari ko maccuɓe mawɓe amen ɓen jooni goɗɗo noon iwa noon ka onon jooni exemple iwa e ngon hoɗo ɗon ɓe innaɓe ɓeyɗa maccuɓe yaaka ɓen noon toro wono tawi noon wasi o torto koɗo maɓɓe no tororta noon o toro haw gayna wona ha ñalande ha jo waɗe o jomba o huno teŋe joni o wonda e debbo on ɗon noon ha ɓe heɓa ɓiɗɗo goto ma ɗiɗo cergal aro e hakkude maɓɓe ɓe seeda ɓe seedi ɗon debbo on jomboye joni nokku ko joni haray teŋe mo o hunino on debbo on haray debbo on yaade e on noon ka haray
joni ɓay hari woni on no hari noon ko jeyaɓe mi annda fi joni no mi wawata wolede kaare joni tengge on ko moodi makko jeytu ɗum noon ɗon ko piiji ɗiɗi won ɗon si tawi hari o ƴettirnomo en tant que korɗo makko o teŋatanomo goɗɗo teŋata korɗo mum korɗo makko an jeymo nde hato jennamo a wonda e makko si tawi ko korɗo tigi ko an jeyi si tawi noon a yawtoriɗamo mawɓe makko ɓen okkuma waɗɗon humuɗon dewgal wonduɗon son seedoyi ɗon si tawi ko an jonniti teŋe on ko sonnajo on woni koye jeyi a landata ko fii teŋe si tawi ko gorko on inni jonniti si tawi noon ko debbo on inni tortike o faala hettugol hoore makko o ronki dewgal ngal o jonnitay haray teŋe o nam joni ɗo faminike Allah subhanahu faminike sengo mi Allah faami si tawi ko korɗo ma hara ko korɗo ma tigi korɗo ko l'islamu wi ko mi ala naade nden toɓɓe ɗo mbayna ɗum ɗo woni landal ngal tawi ko korɗo ma mo jeyɗa a teŋatamo a ƴamoyta ko an jeyi wama malakata e manukum ɓen ɓe jeerɗo ñaame mo kono fa law geratamo ko ɗum l'islamu wi si tawi noon hina ɗum ko haala tum si tawi a heɓay mo be yaha toroɗa mawɓe makko ɓen ɓe naara si tawi ɓe resinta e si ɓe resintama si yehi ha ɓe resinima si ɓe resinti a waɗay teŋe sa waɗi ɗon teŋe an e on ɗon o wondi ha Allah okkori on ɓiɓɓe yehi ha hiɗon seedude si tawi ko an gorko on inni jonniti a wowlata fii teŋe siko debbo on inni tortike ronki dewgal ngal haray tigi tigi on o jonnitay teŋe on fii yo hettu hoore makko wallahu alam nam haray ɗo faminike bisimillahi haray landal ɗimmal ngal ko ñande ɗo goɗɗo mayno Amérique ɗo o menda ko joueur Josh ko noon eyi miɗo wondi ɗo woɓɓe on de o mi wondi ɗo e goɗɗo henni yo Allah hinno mo yaafo min ɗum woldaki o fiyenni min o ko julɗo oyno min mi sikki mi nani e yewtere kala makko ɓeyni ɗum harmani julɗo kaw du'ano neɗɗo mo wona julɗo si maayi oyno hoolaki min joni hannde mi landoto mi jentinamo bayana mo faama no sella ka julɗo du'ano keefeero ado o mayde toroɗa Allah yo Allah fewnumo ittamo ka keeferanka ko naadamo ka l'islam no sella kono sa du'anike mo ha o maayi o sintirari sellata ka du'andoɗamo ɓaawo laatade furay iɗen andi dalil ɗino ɗuuɗi annabi Ibrahima e baaɓe mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi e bappa muɗum ɓay yehi ha ɓeyni yo sintir o jaɓari sintirgol ha o maayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam duulama Allah kadi konnano nelaɗo ɓeyni wala taqum ala qabrihi ta daro e hoore qabru ɓen maayuɓe tawata ɓe yeddi Allah ɓe yeddi nelaɗo Allah ka suratu tawba haray kala feƴƴinɗo tawata o feƴƴinari hoore l'islam sellata ka inne yo Allahu yaafumo wallahu alam nam haray ko lelande ɗo ɗiɗi marno mi weldike moƴƴo Allah subhanahu wa ta'ala hokku baraji no hokkuren ko falɗe ɗen ɗen hulɗen hoyken namno ko rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam hay wallahu alam ko adi taw en jaabade landal ngal woɓɓe yahay uddugol compte ha ɓe gayna ɓe inna intérêt on ɓe faalaka ɓeyna kala ko intérêt won toon hay so ɓe wattanari ɓe ɗon ko faljere kala ka mbuɗo rewri e banque on kamɓe ɓe mari intérêt muɗum ɓay noon hari ko sariya winda wallina ɓe ƴetta e goɗɗum ɓe wattana jooma mbuuɗi ɗin kadi goɗɗika compte makko haray hiɗa andi ko jelu wallinɗa toon yerkuɓe ɓeydide kon kadi haray hiɓe winndi ɗon centime hoy ko hino ɗon ko ɓuri jiccude e konngudi karamokoɓe a yaltinay koye ɗon ha gasa okkitira koye kala ka laawi moƴƴinte ma ka hurgoji watte sifa ɗin piiji jonnugol miskine ɓe tampuɓe jonna ɓen ɗon ɓe ñaama haray noon a jowaki baraji e muɗum fi honnu haray na mboɗi laaɓuɗi ko ɓeyditi ko riba kono a wataɗi accidude ɓe wona julɓe ɓen fi honnum ɓe utilisataɗi ko Allah yiɗi yarli joni noon a yaltinayɗi ha gayna ƴettade okkitira kadi julɓe Allah ɓen haray kono noon karamako ɓen fotti e muɗum wallahu alam waaleykum salam tullah barakatu min ustade en on jarama e yewtere nden haray yo Allah yoɓ on ko ɓuri moƴƴude waɗa ɗum ɗo ko mandakeji mo moƴƴi ñande on ɓiɗɗo nafata jawdi nafata Allah okka e battane moƴƴo e aljanna inchallah e haray ustade en fanno wadde ɗo ɗe landal e ko wana ni joni julɗo o so heeɓi jarrabuye andi woɓɓe ɓen harata toon si jarrabuye on heeɓike ɓe ɓurtay fewtude Allah subhanahu wa ta'ala on iman on ɓeyda towde moƴƴa woɓɓe kayno toon so woni jarrabuye on heeɓi tiiɗi e maɓɓe hara iman on ɓurtay tun cippagol ɓe ɗaata ɓe ɗumanno joni haray kono l'islam yewti hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo tawi fameniji l'islam ko yewti ɗo wallahu alam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko maaki
wo man radiya bi qada'i kala on weltorɗo ñaawoji anne wa sabara ala bala'i o muññi e dow albalawuji anne wa ɗana ala ata'i o yondinori dokke komi dokkimo kon wa shakara na'ama'i o yetti nemaji komi nemimo kon katabtuhu siddiqan mi winday oɗo ko jeyaɗo yimɓe gomɗinɓe wa ba'athuhu yawmal qiyamati ma as-siddiqin mi imminoyemo yawmal qiyama ko kanko wonde yimɓe hooloyɓe gomɗinɓe ɓe kala neɗɗo oɗo ko neɗɗo gomɗinɗo jaɓuɗo ko Allah tippini e makko ko joni noon gadde so tawi noon oɗo ko contraire oɗo Allah addiyemo goɗɗum a inni ko kaarijo waɗilam a ƴetti e faɓi hoore oɗo Allah inni wo kala waɗɗo ɗum ɗo falyahju tahta samayi yo yuka ley kammo wala ya'budu rabban siwaya yo rew Allah ko kadi harakinani arano hulɓini si Allah tippini goɗɗum e ma sattendeji ko ya wiw alhamdulillahi ala kulli hal si tawi ko neni Allah addi e ma ko ayno alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu salihat Allah no yewdi ka deftere makko lan yusibana illa ma kataba Allahu lana hay hunde wawa en heɓude sina konko Allah on woni ko windani en bo yewti e hadis goo mo filli ɗum Abdullahi ibnu Abbas ɓe inni wo si yimɓe ɓen fof moɓodiri fiyo ɓe okke goɗɗum ko Allah windanama wawatama ukkude si fof kadi moɓodiri fiyo ɓe jeɓitade goɗɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala okkuma pellete ɗum kadi ɓe wawata jeɓitude wo ko rufi atil atlam mo jappati karamɓe ɗin ɓantama ɗeri kuuɗe ɗin yorino kala ko heɓuma ko ya eto heñña e maɗa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un janga o duwa ɗo allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha Allah mi turikema wallan heñña o sohla komi heɓi ɗo lontinanalan ko ɓuri moƴƴude ko komi heɓi ɗo neɗɗo so jarribama haray ko ni ko hombo noon Allah jarriboto inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum Allah so yiɗi yimɓe o jarriboto ɓe faman radiya falahu rida kala weltorɗo no wodanimo yarde waman sahita falahu sahat kala seytinɗo tikki seytinani Allah seytinani yimɓe ɓe haray no wodanimo tikkere haray ko wonti muñño ɗaɓɓa baraji ɗum e Allah toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah sansamo watta ko ɓuuri e moƴƴude wallahu alam on jarama ustade albarka Allah ko baal golle jam assalamu aleykum inchallah toɗiki Allah yo Allah hawtu yaafo e fof meɗen e weltanike jama on fof ko ɓeydi ko wakkila ko inchallah yo Allah wulmen koye julɓe o ƴettego e gomñimɓe o tabintina e hoore diina ɗum kadi hokka e mbattane moƴƴo inchallah e weltanike laawol kisal e yimɓe laawol kisal e siñcuɓe ɗum hajja ñeppi ha inchallah o takkitiɗo on fof e membre ɓe laawol kisal ɓe fof yo Allah waɗi barkiji e meɗen hokka e mbattane moƴƴo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal